Manipuri wari leikolna mayambu taramna ukchari. Ngasi su puduna lakchari wari macha ama mamingna Manipur dana karamba missile haina mingtholi. Khudol tamjari ngasi gi wari Manipur dana karamba missile. Manipur da siren khongduna lan laklabadi natraga missile laklabadi aikhoi kari tawgani haiduna satra satri mayam su yawhanduna mock drill mai pakna pangthukre. Tasingna aikhoigi Manipur da achauba missile sing yawraktuna pokhai hangadra dadau. Class 12 tamliba masunupana madhau da hangli. Madhau Pratapna nakhoi su yawruba natra mock drill ledo. Mamang da aina World War III thoklabadi kamdawni haibadu nakhoi da likhridana. Adudagi Nostradamus and Baba Bhanga prediction 2025 kari thoklaga ba haibadu su likhre. Maduda aina haikhiba India Pakistan khud thoknarakadra haibadu ngasidi khud thoknarakpa hauridana. Issue gi wahangdu ngasi su dadaugi akhangba khara hairagi. Achauba missile na Manipur bu target tawgadra haibadu lidringaida India Pakistan gi history matik ama hana liba chumgani khalle. India Pakistan khaidokdringaida punna partition of India haiduna British colonial rule na sok 1858 tagi 1947 phawa sasan tawduna palami. Masibu British Raj hairaga su khangnei. British Raj na Pakistan bu 14 August 1947 da semlamki. Aduga India buna 15 August 1947 da independent ohellamki. Madudagi India Pakistan lan adum haunakre. Ahan Milan Kashmir war haina su khangnei 1947 to 1948. Pakistan na Jammu Kashmir lausannaba hotnabani. Madudagi Jammu Kashmir gi matamdugi Maharajana matamdugi India lengakta laktuna makhoibu ngakpi senbinaba mateng niki. Madugi result oina UN United Nations na mityen changlaktuna UN ceasefire haiduna 1949 da nongmei kapnaba leptuna yasinaba poraki. Madudagi Kashmir bu saruk ahum thokpagi ani na India na aduga Pakistan na saruk ahum thokpagi ama khaidonaki. Haujik POK Pakistan occupied Kashmir hairibasini. Aduga line of control LOC haiduna imaginary line amasu semkhribani. Asumna India Pakistan ani subalan 1965 ta amuk thoki. Madu USSR haujikna Russia na Tashkent agreement haiba agreement ama sign tawna handuna yasinaba poraki. Ahum suba oina India Pakistan lan 1971 da amuka thoki. Masidagi East Pakistan haujikna Bangladesh hairiba lam masi 1971 da semki. Amadi Simla agreement sign tawnaki. Mari suba oina India Pakistan lan Kargil war hairaga su khangnaba lan asi 1999 da thoki. Masigi matungdadi nakhoina su khanglibaduni 22nd April 2025 da Pahalgam terror attack haiduna Jammu Kashmir gi tourist singi phajaraba mafam asida makhoi khutlai matik chana paiba chaurokna mangamuk changlaktuna lam koiba lakpa tourist singbu target tawduna miyoi kaya gi punsi manghanduna kayana sokhanduna tamthiraba attack ama chathaki. Masidagi amuk India Pakistan tension wangkhatnartuna India na Operation Sindur haiduna mingthonba mission ama chathaduna Pakistan gi manungda changsinduna attack chathaki. India gi maikaidagi terrorist gi mafam singda attack tawduna amang ata asi ana kaya thokhankhre haina claim tawri. Pakistan na amuk micham miyam da landabani haina phongdoktuna attack adubu yaningdaba phongdokle. Asumna India amasung Pakistan gi border area da lan gi phibam da asum changsinnarakduna achauba lanjau amagi mami tarakli. India amasung Pakistan gi oina apikpadagi hauraga achauba missile sing masing yamna leinaba ngaktani. Nuclear gi khutlai phawba phajana leinaribani. Pakistan na phongdokpa laikhrabani. Karigumba tangai phadrabadi nuclear khutlai sizinagani amasung ready da leire haiduna. India gi su matik chana nuclear khutlai leibenina matam amada hekta da amana bo hawraklabadi pumloi loiminaga doribani. Chaurakna India na nuclear warhead 160 to 170 gumba lei aduga Pakistan gina 165 to 175 phabu lei haiduna panari.
अदुबु न्यूक्लियर बॉम्ब अमखक्तंगना पुखाइबदा असुक्की मतिक अमांगता थोकनी मरम मदुना यूनाइटेड स्टेट्स रशिया चाइना यूनाइटेड किंगडम फ्रांस जर्मनी न चिंग पृथ्वी की लेबाक कयाना अचौब लान थोकहंदनबा अमदी लान चाउथोकहंदनबा इंडिया अमसुंग पाकिस्तान बु पुकनिंग फाथरिबनी करिगुंबा खांबे यानददुना लेबाक अनी से लान तौनरे हाइना लौरसी अदु ओइबा तारबदी नंगना ngасai हंखिबा मणिपुर मिसाल यौरकद्रा हाइबदो अमुक हाइरगे मणिपुर असि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट लेब स्टेट अमने पाकिस्तान का युमलोनब पाकिस्तान का बॉर्डर लोनब मफम अम नत्ते मणिपुर चौराकना पाकिस्तान का किलोमीटर 2,000 रोम लापनै लान तौनरकलबदी इहान हानबदा पाकिस्तान का लोनब बॉर्डर एरिया लेब मफम सिंगदा हाइबदी जम्मू एंड कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात न चिंब मफम सिंगदा हाना खुदथोकनरकदौरिबनी अदुगा कोना वार प्लेन सिंग नत्रगा मिसाइल सिजनदुना अटैक तौनरकलबसु मधु स्ट्रेटेजिक एरिया हाइबदी मखोइना थुगाइगे खनब मफम सिंग खनदुना टारगेट तौनरकदौरिबनी हाइबदी मिलिटरी की अचौब इंफ्रास्ट्रक्चर लेब मफम सिंग खुदलाई पैफम सिंग अचौब सिटीज सिंग समना हाइरबदा इंडिया बु मसा सोंथहनगदब मफम सिंग टारगेट तौरकदौरिबनी इंडिया नसु पाकिस्तान दा मसिगी थवोंग असि चप मानना हनगदौरिबनी अदुना मणिपुर ददी अतैगा येंगरुबदा असिगुंबा अचौबा मिलिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर नत्रगा फैसिलिटी थोइदोकपा लेते अदुना पाकिस्तान मणिपुर बु मिलिटरी स्ट्रेटेजिक टारगेट अमनी हाइना खलमलोय अदुगा मिसाइल अमा साबा नत्रगा लेबदा चंगलिबा पैसासु यामी खरदंग तेलपना हाइरके शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल समना SRBM महाकी रेंज न चौराकना 350 किलोमीटर नि महाकी पैसासी चौराकना अमद लुपा करोड़ 10 दगी 10 फाउब चंगी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल समना MRBM चौराकना किलोमीटर 1,000 दगी 3 फाउब कापा याय महाकी पैसासी चौराकना करोड़ 90 दगी करोड़ 100 फाउब चंगी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल समना IRBM चौराकना किलोमीटर 3,500 दगी 5,000 फाउब कापा याय महाकी पैसाना चौराकना 120 करोड़ दगी 250 करोड़ फाउब चंगी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल समना ICBM चौराकना किलोमीटर 5,500 दगी मथकसिंग कापा याय मसिदी कॉन्टिनेंट अमदगी कॉन्टिनेंट अमद कापा यारे समना एशिया दगी यूरोप नत्रगना अमेरिकन कॉन्टिनेंट फाउब कापा यारिबे महाकी पैसासी चौराकना लुपा करोड़ 100 दगी 100 फाउब चंगी अदुना हाइरिबा मिसाइल सिंग असि सिजनबदा मसादा फुल्ली कंप्यूटराइज तौदुना नत्रगा सैटेलाइट की मतेंग लौदुना पालहनिंगबा टारगेट अदु चपचाना पाननबा सेट तौदुना कापदौरिबे अदुनानि मिसाइल कापकदौरिबा लमदुना हानना स्ट्रेटेजिक टारगेट पानफमदो खनगदौरिबनि अमरोमदसु अइना हानना हाइखिबा मिसाइल अमगी ममलदुसु वांगबनिना पोखाइगदौरिबा जगादुसु मुन्ना खनरिबनि अदुनानि अखोई मणिपुर मिसाइल अटैक तौरक्नबगी मरम इरई लेत्रिबसी फरे ngасidi wari se dadawna khangba kharasi hairabaniना matang asida tension ba yarabro masuna adudi अखोइना यारुरिबा मोक ड्रिल अदु करी कानरिबा मधौना करी कानदनी लान थोकलबदी करी तौगनी हाइबदु खंगजलुरिबदुदी अचौब नॉलेज अमनिने नॉलेज हाइबसिदी खंगजनबदा कानदबा अमत्ता लेते मथौ तारकपा मतमदा नॉलेज अदुगी सिजनफम लेगदौरिबनिने मतंग असिदा मणिपुरी वारी लेकोलना पुजरकपा ngasiगी वारी लोइसिनजरी पुंगनमकपु अमुक हन खुरुमजरी।